First of all, on the behalf of all Meghalaya Karbi Association and Karbi Cultural Society KCS Meghalaya Zone, I'm very happy to welcome you to the 30th Zonal Karbi Youth Festival in Northeast India and first festival in Meghalaya. So, apang sebang nengarong kanekang samlo arnam. Nangkerap pen untuk akan mesenten ada Meghalaya gitu all Meghalaya Karbi Association. Nah, Meghalaya ini Karbi Cultural Society itu organize ada Meghalaya asuna din. Nah, ini ya perman atumi tarik tomben minian youth tarik tiarni. Alang itu ngecipidupan si angka atum tadun rapet lo. Ikam iklan kucing kita kote ya sampai klaim pun lo masih nengarong pik lo nya angka tunta KCS tu hidup presiden sekretari office general gitu cuman atau waisar tu masih ini nya tu angka tu kan tim kan dak sekretari do treasurer do dan finance dan advisor tu do nya tunta nengisi kan sih dapat perang pen ini ada nang lo ada ada alama pun sampai lah kacing room ke hello hey araji sini tunta kacing room inang seperti kacing room nun lo nasi jutang kapang tangi pat ni tunta ada jutang lo hey araji tu isu yang pan kapang room ceng lo meneng abang ada state level adin nasi curu lo yud atum lahai tumi program nang kumtuman kanta lapen pini da mesen dulang lapen kinansot mini apang sone wang ke isu biasa tu MLA tu MDC tu lapen council pen atu mas tim pen atum ke wang itu mantan itu jompong lo penon wang bom lo sini tu tak amka kiduan namta atim wok ason sini tu non cini lo lapen iklam ang ison anta neng arong pen sini tu ketikuk temang weti man sini lasua sunal festival bang kongkep ang deh Karbi ang long man apikeng kanya tunde ini kampung mas ini aduh eta lam sepadilo tak ini pen angka pen hin ban se aduh eta kejume aso program mang sidang kadom rang sige kitang jubat kecinghon kado gawe Karbi da Meghalaya pen kitang jubat kecinghon kadom pajir lo kadom nanda arat kecingrum ini pen ini lo lesi penangan lo barem kan barem sepaklang pono sepate pon lo nengarong perfect lo KCS pen penenga bangke ndeng hongkep dor lo peta da Meghalaya zona bangke peneng si first time Sipini itu KCS pen anke itu Karbi lo angkang dade itu Karbi pen angkan sekali itu Arunachal punon, dona tu Meghalaya punon, macam Nagaland punon, Manipur punon, along tin sekali, kalau mak Karbi itu dia panggung pentung bawa itu. Lepas itu cina jasimet pera bangke, itu dah adung hedo, malai perintah bohar lo, itu dah dumra dolo, tapi kadung itu, bapaknya muri kau tu, si lahai lo sita.
not itu malong ning sibet dan kedoji pan itu kai sibet dan kedoji pan itu tapi ke Greater Guwahati Azul itu non dono tapi ke Murigaon district ame thang alwan bisa pangbo ame thang akur bisa pangbo teman tak tinggi itu sibet lo pumatasi alam pumatasi Ajun Seng elo lapan itu ajutang jubat donanji itu apinjeng sumpot donanji itu keklaim kedam itu aron akan donanji lahelo siap kailo kali pulonte kai puji pulun ang kai masyale kasi kapre kai pusutame ada khasya pule punon ada jointia pule punon ba kapre kai tulta amit ham bethana kai pasansi kedoget thajima Ososi kekang tim bukusi tu kejima asopan amit hang lam cepat canglo amit hang jutang jubat cepat canglo. La KYF along KYF adim along PPC Kicau Dunma PPC Kicau Dunma Tolang Kanta oh kaan lo dati ekta kan lo okay tata metan lo di ante coro lo bongbe thank you lipanang acupo da arong penang li kiwang da arong penang li da ki Jordan kuliah pen de la papi Adam kon alo te Adam ke pondok pani pikok kon alo pekok horonarket horot horopli horotondo ante kado parong pen te baca rong pen do thanthala poposi kicor ma aro ante ante isi ka Adam kon anlo isi 1000 oh to kadom deh